amatransfer rero akomeje kugenda avuza ubuhara ku mugabane w'Uburayi nyuma y'uko rwose mu kwezi kwa mbere ibigura anigurisha riza kuba rero rifungurwa. Reka dore ko ikipe ya Manchester United imaze kuba itangaza ko mu kwezi kwa mbere umusore wayo bita Harry Maguire abona kapiteni rero w'iyi ekipe kabisa ya Manchester United maze gutangaza yuko mu kwezi kwa mbere uri tayari rwose rero yaza akaba yagura uyu mugabo Harry Maguire w'imyaka 31 umusore wakiniye Manchester United imikino myinshi akaba rero n'umudefanseri wa ekipe igihugu y'Ubwongereza. Bimaze kuba nyine bitangazwa yuko mu kwezi kwa mbere ushaka yazaza rwose akaba rero yagura Harry Maguire dore yuko ari igiciro cyabo biteguye kuba rero cyangwa se cy'uyu mugabo biteguye kuba abagenda abakigabanya mu gihe kandi mu zindi transfer ziri kugenda azivugwa nyuma y'uko Erling Haaland umunyanorvege rero w'imyaka 24 amaze kuba atangaza yuko rwose cyangwa se future ye career ye agomba kuba ayigirira nyuma ya Manchester cyangwa se hanze y'ikipe ya Manchester City. Amaze gutangaza yuko rwose yuko agomba kuba asohoka muri iyi ekipe, ariko rero aza kuba avuga ko atagomba kujya mu ekipe ya Paris Saint-Germain nk'uko byakomeje kugenda rero bitangazwa n'abanyamakuru benshi bagiye batandukanye. Avuga ati ntabwo rwose ngomba kwerekeza mu ekipe ya Paris Saint-Germain. Se wakibaza ese Erling Haaland azaba ayerekeza he? Ese ekipe ya Manchester City izaba yemera kumurekura? Byinshi rero bitandukanye tuzagenda rero tumenya kuri uyu mugabo ndetse n'ikipe ya Manchester City ari kugenda akinira. Ubwo rero kandi mu gihe kandi ikipe ya Manchester City iri gushaka gusinyisha rero umunyaportugal no umuzamu ukina ikipe ya FC Porto mu gihugu cya Portugal bamwita Diego Costa kabisa. Rero bakaba bavuga bati yaza rwose rero akaba yaba adufasha cyangwa se afashe umuvandimwe bita Edison Moraes umusore w'imyaka 31 ufatira ekipe rero ya Manchester City. Ati yadufasha byinshi bitandukanye adufasha rero mu gihe cyo kuba twasimbuza uyu mugabo rero w'umunyabrazil ubona ko nyine imyaka nabo cyangwa se nawe igenda ikura muri rusange no kureba cyangwa se no kumenya nimba ikipe ya FC Porto nimba izaba irekura uyu mugabo mu bigo rero ukabona ko cyangwa se tukareba ko ikipe ya Manchester City yazaba imusinyisha. Mu gihe kandi andi makuru atandukanye bamwita William Saliba umudefanseri wa ekipe y'igihugu y'Ufaransa akaba n'umudefanseri wa ekipe ya Arsenal. Bimaze gutangazwa yuko rwose ekipe rero ya Real Madrid ikomeje kugenda imwifuza, ariko rero uyu mugabo akaba rwose rero avuga ko atari igihe cyiza cyo kuba yasohoka mu ikipe ya Arsenal ngo yerekeze mu ikipe rero nka Real Madrid. Ubwo ni ukubihanga amaso tukareba se umugabo w'imyaka 23 umudefanseri mwiza cyane ukina ikipe ya Arsenal se azaba ayerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Ni ukureba rero byinshi bitandukanye. Ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya FC Barcelona hajemo na ekipe rwose y'abavandimwe ya Liverpool ziri kurwanira agasore k'imyaka 21 k'akanya Espagne gakina ikipe ya Benfica bakita Alvaro Fernandez Carreras Carreras kabisa. Rero akaba ari umusore uri kwifuzwa na ama ekipe atandukanye yaba ikipe ya Real Madrid yaba Barcelona yaba Manchester United yaba ndetse n'ikipe ya Liverpool zose ziri kwiruka kuri uyu mugabo w'imyaka 21 rero bamwitsa Alvaro Fernandez. Akaba rwose rero ari agasore kugenda birukanka rero ngo barebe ko baba agasinyisha. Mu gihe kandi ikipe ya Chelsea, ikipe ya Tottenham, ikipe ya Liverpool bamaze kuba rero bohereza abascouti berekeza mu ikipe nyine ya Borussia Dortmund bari gushakamo agasore k'imyaka 21 bamwita Jamie Gitans. Akaba rero ari umusore w'umuwinga w'imyaka 21 rero w'umwongereza rero bakomeje kugenda bashakisha. No kureba rero byinshi bitandukanye biba byatangiye kugenda rero bivugwa muri byinshi bitandukanye kabisa. Rero nkuko rero Fabrizio Romano yaje kuba agenda abitangaza cyangwa se umwongereza ukina mu kibuga hagati bamwita Kobbie Mainoo umusore w'imyaka 19 akarero bikuvuga ko ari kugenda aganira n'ikipe ya Manchester United ngo barebe ko rwose rero uyu Kobbie Mainoo yazaba rero ikiza mu ikipe ya Manchester United. Gusa atangaza ko bataremeranya ubwo rero amasezerano amara cyangwa se nibamara kuba abakumvikana rero akashobora kuba rero yakerekeza muri ekipe ya Manchester United bamwita Kobbie Mainoo rero umusore
w'umuhanga kabisa rero umusore rwose ubona ko agenda yitwara neza cyane. Ubwo rero mu yandi makuru atandukanye ya transferi kabisa rero akomeje kugenda avuga ari ku mugabane w'i Burayi ni menshi cyane, ni menshi kabisa. Ubwo rero kandi mu yandi makuru ya transferi agiye atandukanye nuko umuvandimwe bamwita Alisson Becker w'imyaka 32, ekipe ya Bayern de Munich iri kuvuga ko iri gushaka uyu mugabo kuba yaza gusimbura Emmanuel Neuer. Ubona ko rwose rero ako simpamya ko rwose ikipe ya Liverpool yaharekura uyu mugabo Alisson Becker ngo abe yakerekeza mu ikipe ya Bayern de Munich. Ubwo rero kabisa byaba ari ibintu bigoranye, niba bivuga mu transferi atandukanye. Umuvandimwe bita Reece James, umusore ukina ku ruhande rw'iburyo mu ikipe ya Chelsea ndetse no mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, bimaze gutangaza ko rwose akomeje kuba yifuzwa n'amakipe atandukanye harimo ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Benfica. Ubwo nuko ubireba ndetse n'andi matransfer atandukanye. Umukinnyi ukina ikipe ya Sunderland wifuza rwose ni umuvandimwe rwose rero ni umuvandimwe rero ukina ikipe ya Sunderland bamwita Henderson w'imyaka 34. Ikipe ya Sunderland rero iri gushaka rero kuba yamusinyisha imuvanye rero mu ekipe ya Ajax mu kwezi kwa mbere, akaba rero yakerekeza mu ikipe rero ya Sunderland yari mu gihugu cy'Ubwongereza. Umusore w'imyaka igera kuri 34 bishoboka ko rwose ashobora kuba nyine yaza kuba rero yerekeza mu ikipe ya Sunderland. Amatransferi atandukanye menshi kabisa rero tuzagenda tubagezaho 5 kuri 5 uko bizagenda bigenda muri rusange, uko bizagenda bikura tumenye se abagabo baraza kuba berekeza he, baraza kuba bajya he, byinshi bitandukanye rero umuntu araza kuba nyine agenda abagezaho 5 kuri 5. Nizera ko mumeze neza cyane. Iyi ni Alphonse Sport TV, nizera ko mukomeza kugenda mugiramo ibihe byiza cyane.